President Uhuru Kenyatta akoretwo ari muhari-ini wa mbere gutaririo ria ndugu yake na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga irehete thayo bururi-ini na igateithiriria thirikari yake irute wira wa kuhingia ciiraniro ciayo indi aria marutithanagia wira na Odinga githurano-ini kia mwaka wa 2017 maroiga ati president aragariurwo ni mundu utagirire kwihokeka makiria kiharo-ini gia uteti. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa Wiper Democratic Movement. Nilikuwa katika yale majadiliano ya NASA. Pale yule mzee wetu wa kutoka Western Kenya akaja akasema NASA. Na mjue shetani yako. Na ndio sababu naomba kanisa muombe taifa hili. Na mzee Kurugati ya intervene kule ili viongozi waweze kuguswa. Huo utapeli wa aina hiyo utasema ni nini? Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi uria wari mutongoria wa kampeni cia NASA githurano-ini kia mwaka wa 2017 oigite ati Raila Odinga ni mukora wa uteti na kwahotekeka ona njama ya gukana macoka na thutha na ageithania na president athugundite mbere ya githurano kiu. Tumeinvest in our brother Raila 30 political years. Sasa we ndugu Raila, this is your time now bwana, to return your hand. Sisi tunatazama tunaona, je, mzee wetu alikuwa amekubali kwamba atafyatue risasi alafu apeane nafasi Kalonzo naye afyatue yake, Musalia afyatue yake, Weta afyatue yake. Sasa tunaona ndugu yetu ameenda kukopa bunduki ya mwingine, anataka kufyatua tena. Murunawe wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka uria ngwataniro-ini ya NASA ari munini wa Odinga oigite ati ni ehariirie kuhithuria kandi iria Odinga mahithiire mbere hindi na thutha wa githurano kia mwaka wa 2017. Wakiendelea tutawaambia uko jamani, you don't allow attack dogs to go and demean the integrity and the character of national leaders. We will expose you. No muikariri giti wa kiama kia ODM John Mbadi akiagira kene thitango iria cerekeirio munene wake augite ati Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ni iguoya cia uteti iria thabari-ini yacio ciremetwo kuhimbiria matua maritu ta ma Raila Odinga. Mbadi augite ati gukorwo hindi ciothe atongoria maheanaga ng'ano citaratwarana cia kiria giatumire mage gwikinyia Uhuru Park hindi ya kuhitithio kwa Raila Odinga, rimwe makoiga ati merirwo maikare handu nginyagia mahurirwo thimu na namba ya bururi wa Nigeria, ringi makoiga kwaga kwao kwari mubango wa NASA niguo matikahofanirio mari othe hamwe, na oho makongerera gitumi gia gutunywo arangeri maya mothe. Mbadi akoiga ati ni wira muiganu ati nio matagiriire kwihokeka. Goodness me, I am senior counsel, and that is the highest rank an advocate aspires to. How would I have participated in a mock, illegal, unconstitutional oath? But I want to advise them. Waende wakutane kwanza, watoe nani atakuwa rais, nani atakuwa deputy, wagawe viti, alafu sasa waende kwa Raila watafute endorsement. Because how will Raila endorse 4 people? Sisi wote tushirikiane na musipate wasiwasi, makelele hii yote ni hali ya siasa. Urugari uyu wa kurega kwihokeka uteti-ini na mathiri matarihagwo ututhuritwo ni Raila Odinga uria ugite ati gutiri mundu agaikiria uritu wake wa uteti thutha wa ngwataniro ya Musyoka, Mudavadi, Wetangula na Moi iria Ruto orotete ta yeterire gukanyitwo mbaru ni President Uhuru Kenyatta, kuga ati ni ihinda ria Raila Odinga gucokia guoko makiria thutha wa Kalonzo Musyoka gukua nake ithurano-ini igiri cia president. Gerifotera Inoro TV Jetagwo Waweru Wanyabura.